Ay mama wajibebe bebe yo. Ay mama wajibebe yo. Ariko Kazungu. Burije weho nuguhora wasinze. Uzagarukira he? Ukubera iki? Nukuhora uhoraga wasinze. Inde. Weho. Yapfiniye he? Yapfiniye. Weho. Nyewe nakoze iki? Guhora wasinze buri umugore wawe ubonaga amafaranga yo kumuhahira buri. Yapfuye. Gusinda. Yavumye amazi menshi. Weho gusinda. Kunywa inzoga. Inzoga. Ayapfiriye ngo tujya kunywa inzoga. Ndikukubwira kubera icyo uhora uguranywa buri sogo no buri saa nta munsi ubusubona ku mwanya wo kurongora umugore wawe. None se pasika. Hari deni naba nkurimo nkaba nari nakwishura. Oya nje ikibazo mfite nico gusinda ukanywa ukarenza n'urugero. Ikibazo mfite nuko njya mu kazi nkakorera amafaranga menshi. Nawe sinzi nimba urukunyumva. Hanyuma sinone iyi nzira igiye. Haburiye hehe nira hepfo iwawe. Iyi nzira hano imodoka yarahanyuze ndi kubyibuka ni 80. Miri 80 imodoka yigeze kuhanyura irasitari kikamupinabiri. Kishinda amapinabiri baravuga uyu muhanda uri mabanda y'imoni reka twubakemo ikibanza. Imodoka irasitara cyangwa frati. Yarasitaye bubaka mikibanza. Ubaza mikibanza kijana aho kirariduka. Aho buzakera rero Kazungu. Nubwo uhora uguranywa inzoga aho buzakera menya uzaniyahura. Igumbera igihe none kandi ibintu byo kunywa inzoga nta kibazo kirimo. Cyangwa umukobwa wawe rwagendeye ko. Umukobwa wanjye umutwe umukobwa wawe umuzanye hehe ko yishakiye ko yaru gize umuruho gwawe. Yasubiye iwabo. Yawe aracariwe. None yakuzigize umukobwa wawe. Kiri kukubwira kubera iki unywaga inzoga ukarenza urugero. Ukavuga niryo batari kukubaza. Mvuga gashanje. Uri gusubiza ibyo batari kukubaza. Warengeje urugero ubyarenze. Aho burakera ndagucika nigende. Okay, noneho. Ngo niza 200 yo kwinywera agacupa n'ubu. Yiki. Pasikari rero. Ayo mwege nigaguhagije. Amashi mabuja wanjye. Mbonye mu mugore none. Oya. Mabuja wawe aherutse ufata abakozi babiri. Yanga kubahenda. Ko burabatsibye aho yabari bagize bahinze. Bari bahinze imirima. Okay, ngo niza 200 cyo kunywa agacupa ndayo. Ushaka kongeraho izindi? Ako kazomenya nawe ugiye gupfa nabi. Oya nazindi mirima nshaka kugura. Ari kujya wongera inzoga wakongera ibito. Na mirima nshaka kugura icyo nshaka. Kugira ngo dukomeze twiteze imbere. Umuntu w'umuvanga. Witeze imbere uri kunywa inzoga. Komana kazo ahubwo urakera urapfa. Ndingo kubya ngo tujya kugura birabibanza. Tuzabigurisha mu minsi ziri imbere. Ubwo ngendagiye nimba ari ukuguhana ndaguhanye ndagiye. Uramubise. Ukubise ngukozeho. Nyine ndi kukubwira. Ibi bibanza twaguze. Tuzabigurisha mu minsi ziri imbere. Isi yakomeje gutera. Mu minsi iri imbere si hehe ku imirimo zimaze. Imirimo zirashize. Urazimaze uri kuzinywera inzoga. None zumva ninjye ufite ikibazo. Ahubwo ndaza gusinga kabari mwitirira izina Kazungu. Kugura imirima none zashize. Jasize birabishanga byose wabuze umurimo wago. None kandi uvuze ngo imirima bazigurishije. Kandi nyine ari wowe urukuzigurisha. Urukuzigurisha ukeneye kugura izindi zi. Ndikuzigurisha nde. Kazumaze gusara. Izo si inzoga gusa. Yapfuye niye. Dore ndayamanitse. Umumbyerere. Mbwire nde hari unumye. Umumere 200. Inde hari unumye. Nza kuvuga ngo sikoze muhangani 200 agacupa. Ndaje ngiye gutanga ibosho. Aho burakera na boss ko ndabyihaga nangiriza. Ye kuzongera kukugurisha inzoga. Azongera ngurisha inzoga zangu. Ye kuzongera kukugurisha inzoga. Habe nagatonyanga. Nazongera kunyima inzoga habe nagatonyanga. Ye kuzongera kuguha inzoga. Nazongera kuzinyima umwihana. Kuburyo n'ikindi gihe cyaza girira ngaho ugasanga kugenda ubusanga. Kugera nkambyina ngaminzoga kuvuga ngo zashize azahita sohoka mu kabari. Ahubwo azamenya afunga hakiri kare namenya akagiye kuguha inzoga. Nazongera kunyima inzoga n'ukunde.
ngiye guhangana nawe nabushira mu bayobozi umusigira nka 5 nta kibazo ngiye guhangana nawe mushire mu bayobozi kuko ubu inzoga ikugira imbwa pepe wari umuntu wiyuba yambwe ko aje nkorode ngo yapfuye menya yakuzukiyemo iyo mbwa rero nungujya tukashakira Kazungu mbabarira numena amatwi iyo mbwa nungujya tukashakira ibinini kugira mbwa ikora ku mutekano w'umudugudu wose ngire tuyishakira ibinini ariko uramuvandimwe n'inshuti yacu wa mugabo